Keblei pi baro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Kinrem yeng ke yeng terap bat kedur mod Reverend Father Silvanus ngi lingdo SDB mau pedang. Yo nongkit kam berthamai ke KSU Nong Stone Circle. Yo buram ringut kisam lapuli ke jarasi. Bat yo khusnam ki kaitor bangsur bat tanbor bat daminot bat kong adli. Bat mentangin pa syagi kubor bakam benya. Bansa kin mau iki mati jong Reverend Father Silvanus ngi lingdo SDP kumusok belai ke balang Catholic ubala pedang nakakok siar kop berupa jong kathem riboy be 8 kiblay unong syarai minsim unong penyesuk hapadeng ubriu bat ublay unong thok deki kintin bo hin lehin ye kaktin jong ublay ke Bible Catholic ha kaktin khasi unong thok kot bapena unong penkia ye ke shitom shipa unong rinong sumar ye ke dostur kariti unong plelat bat nong aibut ye kinong rep ki bai im kendoi jakpo tang na karep keba da kebahikai bat kentu ban rep de sada kisok kipai bat khamtam e unong kersiu thia barhem minsim ye kesinchar khadar patba kebakhuit basuba bat kebaken mau dengong ye kirangli kijuki ki bai im haki saudong saukun ke Meghalaya Drama Institute of Rural Training and Animation kalau ot ribon ha ka khat santrik Naitung hasnong mau pedang ya ke durmot jong ni uriu krau u akhya ke jat ben riu nyeu trap ha ka ba uba penyat sing sim u chief executive member ke KHUDC ulalong ukong san Reverend Father Barnes Mauri, Director ke Drama Institute, Reverend Brother Albert Dekar, Principal ke St. Anthony's College, Ba Amos Dua, ki Padar, bat kilong kimi longpa na kini kesnong, kilayeng sakhi saudong ya uni umot jong Reverend Father Silvanus ngi lingdo, ha kini kesngi kap ribon. Ha ke jingkren ha kini kesngi, u CEM ke KHUDC, ula perto kat lak kat yai, ye ki mati terekam jong Father sengi, u belong uway ni kinong sandur om tangye ka balang Catholic, henry wat ye ke jat ben riu hibarok away. U padar sengi, ula nok senyang ha ki babun ki benta ha ke long briu man briu ulaong. Ke jingte bu nam ha ke kerteng jong ni uru krau, ye ke ying terap da utrau, bat ke durmot, kinyeng sakhi tingkren ha ki long din jong ke jat ben riu ong uba penyat. Uba penyat sing sim ula penpawi ke jingkermen baki long din kinang yai wat bat yai ti ikitwe jing start ba uni uriu krau ula bu nong muna ha pedeng jengi ha kapor bu udang im bat uyat uyeng ha pene bat asla jeng karilum kasi jantia asoban aigo item yo play fight kra ba la ibit yang ilang baro banidan hakini caka angni po Drama Institute jongka balang Catholic so buram ye i Father Barnes Mauri i blak petip lang yengi ban ya dan lang hakani kapor ban yo ban endap ini way program i bayadai habat ka riti ke dostur jungi kun kasi khara ai kublai kerpang ya i Father Patrick Father Festus Shadap kaptam ru i Brother Albert jong principal jong ka St. Anthony's College ibala kren lingkot bat layo jan baro ki kam siba ifada ski poba idang dan ini ko selapat hai ila no senyang ya kerja kasih ni bat kunju ikabalang bat ya kari berkowe dengan ai blai ru terpang ya jinga dan lang ki rirang ba kilong kume babu katikes di babu Amos Duya belong sodar jong Shillong mau pedang ibadang shu dap ban Shanghai debat yang hilang barok bat mentah kasngi aso kadai kasngi ke jing kemen bat nganang yo mensim shisha da ka jing wan hang ye po Kenika Institute kamtam ban ye shim mentah di mengai i ibu modul jong i late Reverend Father Sngi i belong way naki riurat pa akalong haka imlang kasalang sain hima sima haka balang bat hakari hibrokaway i ke jingno senyang ke jong i kamtam le se kumno ba i persyang ban benek pensa ia kata kiriti gitu seluruh ke jongi bagi custom ki culture ki tradition ki jongi dengan so kemen baha mentah sengi dan yo banwan ni pada pleshi pun berfikir mau ngiru banyu dan lang but ni sotu ki kam jong i
late Reverend Father Sngi ki kam ki ba bun bha bai I la ban contribute lane ban not senyang te nakaliang jungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council ru menta ngidang ye persyang ban wan kilat di kuno bang la si ban wat ban ai ki scholarship ki research scholar ki jungi ban ti benia ban ngam jeliu habi dei ba kata kriti ke stur let's say ki jing traition jong ilit Reverend Father Sngi haki pol ba idang don let's say don ki materials ngenjin la kemen bah bangin ya don ke jing dei ba kabalang Katolik bangin yo ki materials let's say ki Father Sngi ko ba idang don la research shibun ki aka ki banlong kaspa ba haka jingtip nam ta kaja real khasi ki jungi khamtam ya ka pateng ka banwan te ngai I ba nakaliang ka balang Katolik naso ban ai kublai kerpang nasongo ba hadu menta hababun ki program baka balang ka don kam ju klet security ku dostor te haman ki program ka judan ka cultural program man ki event kini kitai kijukan mau bet bandon ki cultural program desi kani ka penketik ya ka mensiam jongi khamtam ya ka pateng ka bamenta ka ni ka generation ka bamenta ka ba let's say kala duna bhai ka jingtip chhang ka ja pen khasi ka jongi e namar ta ka daw so ban ong ba kani ka jing yishim menta jongi ban let's say ban play ni madur saken mau jong ilet Reverend Father Sngi kan tingshan ya kari ke tani bat kan tingshan hangi ki ja pen khasi khamtam man pen mau ki kam ba Father Sngi ko bai tangdan ko slapatai ila no senyang ki ja pen jongi Nakaliang brother Albert ulong bo padar Sngi wat haba ulong ulingdo juklet ban kentiu ya kajat ban riu bat ula shimmenta ban kedolenti haki kamsan perthai ban pen ngiu ya la kajat ban riu kum uwei ni ki kraw perkhat bat uriu shimpang ula pen mi shibon ki kot ban pen roi bat pen yar ya kathok katar hakak tin khasi Kemensim jeng kadap bat keselai di kikam isne na kebenta kemet kejabing bat kamtam ban penyesuk ke ubriu bat ublei kijing jing nam bat kijing dwai jeng barbor kilong ban pensting ya ki bapang besitam hakamet bat kemensi long solution badila profess haka apun news nem but pindala dap like news nem ila long ulendo haba ilong ulendo klam klet ya ka culture na jong is not tea but the political party is not tea but the yang khasi badila kwa ya ka culture jom khasi bakan ya chama ila long ulendo bun sen habai ikren iknya bun ki ongba I Father Sngi ban na ki to ki lendo so blai jom ki nyam khasi ila le ki to stur ki nyam da le bhai Father Sngi Father Sngi de scholar ubastan bun kenti Greek Hebrew ki Aramai ila nang ila hikai nang tapa dila tho ki dictionary khasi to Aramaic khasi to Greek khasi to Hebrew nadu ka Bible Catholic to ila tho Father Sngi bun ki kot ila tho bila ik ya ki jaj ben real le jong bun nangi habang ilek pule sari parang iklat ki real le isa no chatu tingi pedlo ya la ka jing la jong Father Sngi kan le iwan phai pinda pedro apo ka stasyon yung pinda ped I Father Sngi pinlap bi spong yala de I pong ka putoy I ra ka pla bala chinahi de kibri khasi bila yai na limpi shalupi ila le jingo ikibaduk ila le jingo ya ki bapang man barbor pinlap Father Sngi balang ba kemen Mentaka Sngi habang ayeng na long principal jong ka St. Anthony's College habang ale ka PhD ngai buram ngai nam ya dei mai I habang akendu ya iman barbor dipenken mau lano men pendek lano men puli men dep la jing puli habang men dep jing puli medon ka kibri lancha ndai tang bai I pet yaladi haladi bat
ia le ban pensilor yang ni barok niam kasih sisen pindah pulih siapang ifada sengi idei ifada ban ningkong bawan rakyat coalition party atau government dei mai bahang ki regional party ban ya wan lang bat ban sinai ka political party but iklam sya banwan ya president ru idon bai kwa ya ka menteri lejong makanya chakmat apa pio por finali apa secretariat theological college finlap ya ka kot khubor ba thoi father si ka dong musa finda puli finyo pun ki di la tho finda le research ikita fin satep sapang ka history jongka rijongi jongka rikhasi jongi katno i don benta bonsen lada i father khasi i father sngi perkatang i kalaga jing imla jong menta kasni in shimdon show bat ni hangni ila de bandon haro ila la banlong cardinal bishop angbi i don lang ban por bai khad i father sngi ubenreu ubayam wasnosi nasyanya menta kasni ba spirit jong i father sngi kadon lang ban kadon hayeng bai yang ni tengah kwa ban congratulate i father barnas kan mau yo father sngi banga tingkat ngapai i father sngi ya i father barnas kajing puli kajing tho jing i yale ban bot bin i father sngi mai i sisang i ban khot doctor bo dan atli PhD tengah ngai men sibi father i father barnas bin le kan kam ba ni ru dan lang ba i ban kerjam baka aka bi le ban buat nam yo ni iso blai jongi ubala ai laga jing im ya ka solution ndai tang ya solution ya ka balang catholic but ya ka jadi benda kasih tu tangkat tahi ngai kublai ban congratulate i father barnes bagi father patrick bagi father festus ki dia dan lang ni ngai kublai ya fisa bagi lawan bagi ai port bagi dan kata bless you Jit nong kit kam ke KSU nong ston bat lapin scam do ba lambok star well mar ngaru president sengkemi haka kat santrik Naitung Hasin Xavier School Hall nong ston kinong kit kam bathamai kilong u president Wilbes Wanyang general secretary Copperfield Khardeu vice president Wandor Lang Nongsit assistant general secretary Pira Lingdo Marbanyang organizing secretary Robert Khardeu education secretary Shimlang Kharbani Publicity Secretary Griffith Jones Kharbani, but Sports Secretary Bats Kem Borlang. Kami sih dia tiba-tiba itu mulai bikulas kami mensyakri hok met museum kasih sebenarnya bat membawa juga ya kali cek juga sih lamba bujui pat bujui jumbo lisbon langsung di tang sebentar bagi ya pentamai ya kita kecikitri bujui nam tami tenrong ya kita langsung kan bagi nam tan scam penting ada dari bagi jelong kita wayusona tenrong ya kerangkor apo kesu bat nambah kesu ya kali bakajat tu sama John sama percaya kita bersama ia dicengkeran dicuci pada kimat dibayar didol hasilnya nanti bercengkeram jauh ke sumber dengan super gemah WP bah kini kita tahu tadi kisah bagi sumber turun bercengkeram kita soto kena sebut kita cengkeri kita bawa tak cengkeri apa pun hak kita andai miskam bagi ini kuning mujulok kasting berkoi kepada yang kata ngulun kepada yang tak ikhtiar nam taban tei yang kecai dari akan di ibadah tembak yang kecai dari akan di ibadah tapi ketiang din kamtam sama dengan teman pulihnya tapi baik pada tu
kri film jong di su kan ma jingya ti jong ka wei ka ski man ka wei pa wei ka ski jong khat jong la par jong di su ya ka ti jong ko ora ya ka ti jong ching sha ka sia ya ka ti jong ching tan ju bat ki ya ka ti jong ching ta ki sha kita ka dai kam dai ka dau shi kam dai bi kuwa ka long ba ong ba kan yo ta ko pula ti ki sha ka ti bat ne sa kan tam pensekan jong berpang Jarasi Youth Social and Cultural Sports Club haka kat santrik Naitung kalapan ko buram yakin riungut ki kena pulia jang Shillong ki bala pas paha ke eksamen SSLC bat HSSLC bat ki bala wan ra nam bat buram ya ke Shillong keseng samla kala ai di ki memento serengkat ke song pisa syakini ki samla lapan ko buram kerpang ru yu samla Jo Franklin Nongrum ubala wan haka kerdan beningkong bat ulayo distinction haki R subject uniu samla ula puli bat pas haka commerce stream na Ribhoy College Kokong Magdalene S. Maulong, MDC ko umsning, kalalong kokong san hakini ke Jingyalang. Kirang ba kibalay don lang, kilong ba Lancius Imli, rang ba Shnong, ba Morris Lingdo, kinong ilam ke Sing Samla, President Sing Samla, ba Ban Bhabok Marbanyang, bat kiwe-kiwe. Kokong Magdalene S. Maulong kum kokong san, kala ay ke Jingyaro, ia ko Jarasi Youth Social and Cultural Sports Club, kabala pelong ia kini ke program. Kala kenturu iki Samla bikin nangi tereshitam hagi jingpuli ki bakam shalor. Kalau ong ru iki bikin rikendong yala ka akor ka buram kat syabakilet ha ka jing jongki. Barangkali ka por na shim ya ka kabuk siar banyak hu lem shapi. Kinong shong haringkat ka jing dong ringkal na jongpi. Baik ke ka bapila pen snow ya ka to por ya ka bapila ha ka shiti ba ka memorandum ya ka jing dong kam ka jongpi kinong shong bat plem ha ka tu ka jangni na yo benrum ya ka toilet hangi ha shong. Today, when we different scope ke joki, ya ka mensi ke jama ku ke long yalam ku ke MDC ke joki, ngadon nam banwa kilat kilenti, kumno ban kentir ya Shillong kathau. Kasni ka bakaben ya ka kum menta kasni ka seng samla. Kala shim ya ka sin jam, ban belong ya ka di ka program ka basmong tanan, ka program ya ka bala ithu kerpam, ya ka contribution lani ka jinghe ha judi kun samla. Niemla berlen ni em ha juk competition ka jingkiu start ka babuan kilian ni skot ho shad ka jingnang ka jing start ka long ka bashisha ka badan kam ka juk ka pol pementa ni skot na barakalian jing seng samla la shim ya ka kasmi ban ai award ya phi ka burong ru kaya bat kalen shi kime ki pa ki principal ba kinong hikai ya ka kilong ki kime ki ba niemla ban ai Lam nak mau nak mentak kini kita kibara kershan mereka mensir nak mentak jopi kibla penang penstart ini kikun yang apa piyo apa yang dikasih jam bendon hak dikasih kejing ai kublai kalau pak yang itu kibra don hak school kemudian kejing kuliah ke joki ngidon kam ban ai mensir kumla keren bende irang bashlong ngidon kam ban lan lagi 3 shitong 3 minut. Habagi 3 shitong 3 minut. Kelentep niyo ba ito so sa jinjo. Kumo ka clear haray mo. Education na gajing nang gajing start na ito shabi. Nang ta kalaway jong kajat benriyo. Kalaway ka jongki ya ka papila ban yang ikikijat na jong. Ban sengkam sengjam. Haga jong ka por ban pendap penbiang ya ka ye ka sem na jongki. Pati mapi kita ki architect na kabanta kalaway dan kada cingin ke jompi wat long kita ki pamanthat ban kulit ang sitan puang ban ong kelam yang nakap tu Henry idon kam ban perkhat kabat ni ong kada kalaway mo kala syai kada sisi idon kam ban tresh tok na du idon kam ban prat lendi idon kam tu ban ai mensir na kabata kitu pat ki prasama kita don ke jing kulit Nyemla banlen ba haki board ba benta bun ki jing penshoy haka jing ya lendi kum ki brio ni ngok teng haka ba bun kulian te hendrai ni dom kampan kum ki brio ba kum ki nong yalam shnong ba kum ki seng samla ba ki long ki long pa to ngin shim ke jing ba kli ala ni bengin long kita ki nong sandur ki nong perwandur mata ki baro
But ni semua tu shine. Tapi dah nak school lu. Baju amba. Lesi. Kalau biang ketua yang Henry bayar belai ku biar apa itu ki bayar apa lagi. Ni hapan sedang nak lagi kanu kakam. Kanu kakam long ke babet ke berhenti ke babit ke babiang. Ladang mangi ni mesti ke jibat ni. Ladang mangi ni mesti kiai kanu kakam. Ingat scam ba. Wat ki kam Shillong. Wat kidu ki kam jik Shillong ke beki viur. Idon kam banyak terela. Idon kam banyak ai mensim. Bak kam tam ye pi ki kon samla. Lada pi kwa kalawe ke jom pi berkenan. Wan ai bin mantan. Pidi bandon kata ka but ambition. Kajik berkat dan orang Shillong doktor klem pulih. Kalau lera dan ngalong nong hikai dan ngalong engineer kami ke masuk di don kam kana trishtom bandon kajik berkat ke baskem kana dia ban ong mangala ban ngana trishtom na kamentaki kiniki pa na kamentaka yegasam na kamentaka Shillong takhau na kamentaka lawai kajing tre minat sayo khet ya ta uso jong kajing jong hamar ong kaktin education is the future of our epic kajinang start kadai banyak berkat hagajin im jongi hot ni kum di kun semla ya pendu sipun kijine haganti ya jompi don sipun kijin choy andre kabakmat dai banbu ya gajin pule kakwat kathong pigi kun semla pindi okai yo soso gajin yo dai banbu bor ya gajin pule hakmat andre bun ha ikun semla ako kapadan ya kini di sini lese bun di pendan kam bakla lese hoy kumbang ketin kadang kapor ye baro andre ibun di pendan kam lese ya kita jin penlantai nama kum haka jupamta ban ya kot bun ni kampanan kam ya ki mobile phones ha jin le kai games ane ha kita kijin bom ya hap lese ha ke imlang salang banonra ya kata kijin job ha kajin im jompi oi kum kun semla kidai bannom du mensim kidai bendon kata ka mensim ba kumno bendon kata ka mensim mentreshtom ha kajin im jompi kum ba bertin never lose hope and confidence kum ki semla Pindai bandu jingkerman, pindai mantrang, haga jingpule pada pikwa Punjab haga no kathong. Lai teli kiseng ki bakentup ya Kariti Academy, Media Plus, bat ka anu prerona, kilapen kop burom da ka khusnam ya laingut ki kaitor nyeutrep, ki bakentup yu bat tanbor swear, bat daminot wan khar, bat ka kong adlin kong lam. Lepen po ikani kejingelang hasusotham auditorium State Central Library Shillong da uba pol lingdo menteri Dairiti Mati Thau bat suari. Yo ba tanbor swear lepen kop da kusnam rana kharkongor kat bayu ba daminot wan khar bat kong adlin konglam da kusnam riti. Ya kusnam Media Plus la asya ki prangut kirang bat kitei na asam ki bekentup yu Dr. Naren Hazarika ka Anjana Gogoi Usuklishwar Nath ka Usha Moni Saikia ka Alaka Bujar Barwa, ka Manju Hazarka, ka Inu Sarma, bat Usajan Bhuyan. Lepenchle ye kini ka hol de ki surbat yang ne ki ksiu jong ba rana kharkongor ne ki kaitor yo khusnam bat de ki jingshat kinde met bat minsim bihu na ki thei bat ki rang na asa.
multifarious, but at the core of it, we would like to ensure that there is a synergy between the arts and livelihood. There should no longer be that concept that music does not pay, that the art does not pay, that one actually looks down upon musicians. I recall the day that I traveled to Guwahati when Dr. Bhupen Hazarika died. And we stopped at one of the few shops that opened because they were dealing with essential commodities. And it was really heart-touching to remember that throughout our being at that particular store, they kept playing his music. And today, as we honor these achievers in the performing art and in music, I was reminded of one single fact, that Dr. Bhupen Hazarika was actually invited to unveil his life-size statue while he was alive at Guwahati University. Generally, among Khasis, we tend to only honor the dead and the departed. So this is something I think we have learned from our brothers and sisters in Assam. Today we have these achievers in the field of music, and we honoring them while they could still be part of that gathering. Arts and culture as a department, I've always been told that it's a minor department. Today I wonder, I've spent more than half the day engaged in what was called as a minor department. It certainly is not minor. There is nothing more gratifying, more consoling, more a source of inspiration than the arts. And music has that ability. The sublime art of music has that ability to not only arouse passion, but also to connect humanity. I was at Thailand recently and listening to a piece of music that was played in the background, which takes me home because it has all the elements of a traditional Khasi song. Therefore, the synergy that we can provide through arts and culture, tourism and textiles is wondrous. Friends, Frederick has highlighted some of our initiatives. We're going to take the art to a level that has never been done in the past. We started off at the International Film Festival here as soon as I took over as Minister in Charge, Arts and Culture. And yesterday there was a panel discussion at what has been known all along as SICPAC, the Shillong International Center for Performing Arts and Culture. Upon chancing upon that name, the acronym SICPAC, I said, let's start with this. Why have SIC in arts and culture? It should be a healthy department. So we've decided to rename it as LARITI, International Center for Performing Arts and Culture.
I think subconsciously we took a cue from Rafael and his Reti Academy. Kikon kikti jong ba o Benedict Rani bela jutip pat ba kum uba obi Rani rengkat kibahiye ngasem bat kiparlok ba ej baton haka khat santrik Naitung kilaraki kelengko sngi yap beningkong ban ken mau burom yu ni urang ba banyak thu lingkot chapang uba o Benedict Rani ne u obi Rani lakai u haka snem khat santrik unailar khat kendai spa san bupra bat ulah klat haka khat santrik Naitung arjar arpuat Uni urang ba ulah sengi kawai ke seng Tremont Ngobha ke Ribhoi Area Welfare Association REWA bat ulah seng ru ke Sati Raja Memorial Secondary School ke Badan Homsning Patarim. Hakani ke sengi ladon lang uba Mirul Bonds Aim Emily Kenongpo, Father Pius Shadap, Parish Priest ke Umsning Parish, Bak Rocky Marwen, Rang Bak Shnong ke Umsning, Bak Carlos Karkongon, Vice President Berim Karawa, Bak Rocky Kela, Chairman Umsning Town Dorbar, ke Kong Banisha Umba, Vice President ke REWA, ke Khon Ningkong Jong Ba Ubi Rani, ki Kena School, ki Asha bat ki Marjan Marpa. Laple yo mot sakin mau yu ni urang ba apalau jang School Sati Raja Memorial Secondary School, la ai artli ki khusnam Ubi Rani Memorial Award ha arngut ki longkmi, ki balawan ra nam bat burom lingba ke jingil akai sports bat ha ke jing pulih. Lapelat pat baru ia ke documentary film Syapang ke jing em jong ba Ubi Rani. Hakim lang gasalang, hagabalang, hakiwi ki benta, ki balanok senyang,
Haga bagi dinjat ki jongki ki ne sirta. Ki kentin ki bo melung sosotham ujukren. Ka bayede bhana ka banta ki samla bana ka banta ki mati ki ba ki babun ki juk mau. Ka bong khmi samla khmat jompi ba phintip shono ban phai. Don nuklur ban lam lenti im ka kerteng sa kanam. Ki kam ki babha ki ba iba benedik ila ino sedin jong i. Walada i imdan syu ban ni. Markhmat gimio syu ban ye kendu ban i ban ye pajut kti ban i ban ye rkhi ban ye sultanan. Tendai ki kam babha ki ba i ila ne ila ino sedin ki bangi ngimla ban klet. Ki sa nam sirta ki kam ki ba ila ino sedin. Kajing associate ke jong i bat kajing kasem ke jong i kata ngimla ban tip dan rei ngi sutu biang na ki kentin ki ba ki khun ki jong i ki kren na ki kam ki ba i ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong nong yalam ulong ai buj ai bor ya ki khun ki jong i ban penhe pensan na ka akor ko borom ngujing tip bru teble. Ban ngi sokmen bani i bakum ukpa ula pendep ila kejong ke kamram kat buda uble udang ibit ban bu i wasla jong perthai haying hasem ki kam ki jam kejing yalam kejong u ila kejong ying kesem ki khun ki kesi adin kejing mat kejong i kejing khlat no jing kong ru kham haswa kamlong ka besuk kejing ya lenti kejong i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kenthe bat sinrang kilayo sibun ki jeng hikai ki bamenta ki yang kali ki jong ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai laseng la gade gani ki caka pengidan hang ni lagi wi ki penta ki pengidan bat ha gabai dei bat ka Ribhoi Area Welfare Association ka wi na ki NGO ki bala tri bha po ka them Ribhoi ngai le di rok lamat sibun ki kam ban yedi kam bat kani ka seng ka IT le di na ka banta kum no ban sakri ha ka bade bat ki awareness ki ba fair na du ki por barang pentri kam ki skim sarkar kum MG and RGA le di ki awareness lagi di ki social audit ki ki banta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign bat ki bangi jui kendu nakapor sakapor ki contribution ki jing no senyang ki jong i lengba jong ka rawa ki khot ki bidan nang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka we ni ki lat ai kam ai jam nang ta ba khamtam ban sakri na ka benta ka ni ka them Ribhoi ka bi ki jong i begins with a dreamer. Haman gijing posneu ki bakrau ki sedang naunong posneu nasionong maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i ka jing posneu ka jong umi nalaying banwan hapo snong sning ka jongi ban penurlong ye ka jing posneu ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka snong bei ka jongi ba obirani kum mga ong umdei syu tang urang ba jong gani ka snong henry nganong ipi ba udei uta u founder ubadon ya ka mission hagaban pun urlong ban sandur ya gani ka snong sning beit ke jongi kumwe na ki kriu perkhat ki krau perkhat ubalawan na pat kawai pat ka snong na snong shari bajengai ka jinya lenti ha ka jingem go jongu ban poi ha sning ban seng ya ka ying ka sem go jongu ban penhe pensan ya ki khun ki kti ban sandur ya ka snong beit ka snong sning na jongi udai wei na ki reu perkhat ukrau perkhat
Lani utau klur uban yalam lenti. Yangi kita ki longdin. Ki babut ya ki dinjat ki jongu. Ba obirani kumutau nong seng nong bu. Kumutau krau perkat jong kani ke shnong ba ke jongi. Iladan shibun ki benda ki ba terpang. Bakani ke shnong umsning jongi kalong kumne gamba kalong. Kadai ha ki krau perkat ki bau neu rangba ula ai ti met bat mensim bakani ke shnong jongi kalong kumni ngakan mau ha kapor ke jinglong khna ka jonga bai pai jonga ilit ms royce im idang long kumu secretary shnong jonga shnong umsning ba obirani hasnda senda bat ipai jonga kumu nong seng nong ai but ubaidon rengkat ban sandur ya kalawe jong kasnong umsning ngakan mau ha kapor jinglong khna ka jonga habai pa jonga ilalong kumrang ba snong jong kani kasnong umsning ha ka to kapor ngimpat don riu teligi snong ngidang don en riu teligi dong bar ka snong bai ka jongi latip ya ka kum ka dorbar snong umsning pelun haus nem khandai phupra hadu 8000 iwei bai pa jongai lalong rang ba snong ngakan mau kumno kini ki armut ki shong ban perkhat teng teng ngasgo bilyaru ha ka jinglong khna ka jonga habangai i bakia shongkai lagade ha ying jongi lade ka ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng teng dalamit laong ipa haying jonga barani kapor kalamit yangan nitbu no yapi barani yong ya babu litbu sya mapi yanga nangalapoy mga haying nansawan bu sa mga yapi syaying jompi kia kren biria praramba naman na prengki kun bariddo de mga baju penbiang yaki hakabam kadi jomki habakut kajing selok kajongki syabakin ya prano bat ngakan mau thik pathik bakumno kini ki krau perkat ki ong ngine sandurno ya kasnong kajongi banseng hakatu kapor ya kani ka jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbor kila perkat badai ha jinglong rang ba snong jong ipa ila ai sobha ya kani ka jaka sya ka ribhoy area welfare association sya iba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home Bat da kitu ki khobor ngila poisya ka bakut tak hadu pengindasem biang khoble shipot